Bisang bungang kembang Hana janta tesiat kamala Sakit nasiat ban bungang layang Sahbatan teso pegahana Di Nabi nekun ulun jawafut Karena sekret malaikat Yo ban kedengar Nabi ran wafat Bandung meret di jahi mata Bandung meret di jahi mata Di Abu Bakar kelerijan hatikan kamu nyodumna Misahana ya Rasulullah kagadah tuah dum asadunya Dengahnya bandung baca selawat Nabi wafat malaikat Nyawa baru kum janjungan Nabi Lidah yang suci nahai ummati Lidah yang suci nahai ummati Lepat sayang Nabi ke umat Menyertai ingat taruh mata Cukup kat sayang Cukup kat kasih Gebela abe umat di Nabi Wadena tarik nyawang di Nabi Nahai ummati Menyalakinya sakit sekret Umat lang bejut Nabi rasa Umat lang bejut Nabi rasa Waridah sahabat ra'i mata Iltan permata dalam dunia Han lepat ngadu Han lepat pegah Ya Rasulullah kan jabungka Coba dada Bedah Aisyah Mencoba talak Safiyah Nibak Keneng bandua Safiyah Nibak Keneng bandua Mahafizah ba'ubun-ubun Maimunah
ngecom gelunyang dua dijuai ria ngecom bak kaki hindun di pipi antara mata Hasan Husain dan dua susah nesang kajaro janjungan nyanyian Bandung nekalan baron pebo gapeh di muka baron pebo gapeh bak muka yang sempurna agama petunjuk Nabi yang nana tinggai ke Bandung umat Quran sunnati Nabi Muhammad Quran sunnati Nabi Muhammad sakit di Nabi sembungan kembang hana janta tesiat kamala sakit nasiat bendungang laye sabat tenete sebegahana. Untuk kasidah yang selanjutnya, adapun kasidah yang terakhir, Lung Tuan hai rakan Lung Tuan tunggu forkan untuk dibantu siat.